Ибрахим пайғамбарға пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам 7-ші асманда жолыққан. Қаяқта жолыққан? 7-ші асманда. 7-ші асманда жолыққан. Ошо Ибрахим алейхиссалам пайғамбарымызға айтқан: "Ей Мұхаммад, пайғамбарымыз баласы да. Пайғамбарымыз дейін чоң атасы болып атпайбы?" Анан айтқан: "Қаяқтан еме ол Мираждан келатканда да, Мираждан келатканда. Үмметіңе айта бар, менен салам айт" дегени. Аллах, менен салам айт деген. Жана айтып қой, бейиш деген. Бейиш ең тала екен да. Қандай екен? Ең тала дейді. Анын дарақтары дейді. Дарақтары Алланың зикри. Субханаллах, Алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар. Ушу сизди бу дүйнөдө туруп алып бейишиңизди кура бериңиз, дарак тиге бериңиз. Топурагы Аллах мисктен экен да. Бейиштин топурагы эмнеден экен? Миск дейт. Топурагын аралашма, раствор деп коебуз, аларма зафарандан экен да. Бейиштин кан сарайлары бир кирпичи алтындан, бирөөсү күмүштөн. Азыр кеминде таш коюп атпайбы? Анан да эмне коюп атат азыр? Өсүп кетип бар нерсе. Ал жакта жок, бирөө алтын, бирөө баардык кан сарай ушундай. Ошон салам айтып кой деген да. Ошон үчүн туугандар, Ибрахим алейхиссаламга азыркы салаватта Ибрахим алейхиссаламга да салават бар да. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад. Кама саллайта ала Ибрахим ва ала али Ибрахим. Иннака хамидун маджид. Ошону иншаллах ушуну адат кылып, кээде эми адам чарчап калат. Узунураак да булчу. Ошол убактарда саллаллаху алейхи ва салламды айтыңыз. Кээде убакыт кенен эле болуп калат. Көбүнчө таваф кылганда, бир жерде сапарга кетип атасыз. Кичине Кур'ан окудуңуз, чарчап калдыңыз. Болду, таспини алып туруп анан. Миңди айтып коюң жакта. Миң салават. Кандайдан?